sekolah Bogor di Jakarta meski si mau gawe hasilnya yang gawe hola barila artani kali pandangnya dimsona roh aku pede si Pratama lagi di luar kota kami lebaran di hormus adi nongko sama lagi banyak kamu pulang balik mau pulang balik terlala robe amat dapat nongko dan nama di dohe beti robe amat dapat nongko ali si bodoh Terlihat pada isi lok tadi satu kurang keren. Agak tahu musik. Terlihat untuk tadi. Aman siang sekolah Bogor laut di Jakarta meski si mau gawe hasilnya gawe bola barina anak kali melibatkan dimsona roh aku pede
Hola. TTS Mantola, tetangga sebelah. Ibu tahu tanggal gajian, nah? Baru gajian di Rohana. Ilo, boleh kok kamu tuh saya boleh. Mari tukar nama Alito, ay berdua hanya hamdaya. Ito kasali kandara, ay berdua hanya hamdaya. Kalau nama ibu turun, sana masih pakulinya aja. Terlihat pada sini, no calon de locura. Anak kita udah kotor. Pakal kamu udah pedikor, dapat kompeti yang begini. Pak beli menunggu. Hola, no me museo de toque, mira. Pasamos aquí. Mira. Vamos a colisiones. Vamos a colisiones.
Ibabaw na lugar siya. Kalian tuh mana sih? Oh, itu film. Oh, itu. Kau tak hibur pewi kau naik petang lawi kau naik. Bos. Ora. Torhadok baru di tatar hamade guru namanya permen munawana deh. Itu ribu tuh, mana tuh warna kan? Imam yang kamaru permain nami raja nami. Oh, iti nabi dui laho mangurupi hamuna di laut sadarion. Damna ala ni balgani suara nyonggang asana gebe. Damna puli nyonggang asana gebe gugu suarana. Damna ala ni balgani na sipatu bau ni hami akka hula-hula muna do nasa rombongan asa gabela salamuna. Ala tanya nabe tong asa bakka muna may tunauli tu na ning gato katikit na matunogi ma di boru do hera nabi asalo nabi sompat dohan na tua-tua asa titim mana tinoba hodong les di rumah. Oding susadia penak kening deme nabi marhiti ringgi situ sorai na buter patu pahami. Tu boru do hera nabi amat tadi batama na tong manggohi di kita godang pasu-pasuna. Adorang sedia lu sebuah nasu tong markas terus. Tikio nu pasatami tuhamu akka boru nami bere nami ibe bere nami rahmadot akka pariban nami ima pamuruni nasa margani hula namion omatik kidihamu laurap marjoji ala mo meron do nang itor merek beso nang di sikwa sido be Perbuat pirpora seribu-ribu. Kita bay hamu hata poda. Isi kopi hamu do raja nami marhite meme. Imarigis tio suara. Raja nami pita-pita nami waktu materi bahasa yang iya ngadi hamu saru na hula nami. Dilior di hamu ipasan di pamatang nang pertortion nang bisu. Asado kamu ke raja nami. Marmeme Tuhan yang akan ulina rengga di hami akan pergi menguna markas itu urus. Son hatan si tua-tua marhoron nami. Bagot na maralto dia gata di robiat. Oras mahami katulang akaraja nami majalo sileo-leo na pinasa unay ditapay di bata masika di marlopi ganda di hamuna saluhuna hula-hula nami raja si majuta do nasa hula-hula ni hula-hula nami marlopi ganda di mga lian akaraja tulo sokpe sa mga pangapo siya kami sinukbo di mahami partikero pasatay masih kopi made Ugorahami dehamu hula-hula nami manaksimadwa nami rajai hasibuan ditulang nami rajai papahan dibona tulang rajai sirai bonani ari dirajai sinaga tulang narabot nami dirajai manurung hula-hula namar hamarangi sibarani sinaga siregar sidabutar manik sinurat pakpahan hula-hula naboso Rajai Sinaga. So kanima panggoron nami akar raja nami nunga mangarade hami para galing muna pala de. Oras magkaraja nami.
opeli amo amang buruh disor rodo hami ima tulangmu marga hasibuan. Jadi ima akka namadong atubo hami ko para Raja Hasibuan ima si Raja Marjalo guru Malosa guru Hinoban do guru Maniti. Sore ang hahaduli nami ko para ni si Raja Subu hahaduli si Tupul guru beredo ibebere tung toroso tiga pihami naing dinaro ima uduran ni tulang muna balas semaruamu majakoni raja ni amang buru nami. Jadi ope amang buru gabe raja nami. Jadi hubungan kami do naking ima parbuai pir parbuai siribur-ribur parbuai sakti anggiat torok madibur matong do paranguna majuara jana sehingga matong torok madibur. Jadi son hatani si dua madonokku primena poti baul-baul mato pasalongan bir mato ini ama baru kesaluna laju-laju manatong nangaka pangomoan si titik ma si gopa kurung belas di rumah otik sodia pe parbuat bir na buat kami raja ni amang berwami saya tuhata matong nama nabai pasuna adorak soto asatane asa sona di bodoh nyon akan diberekon nyan kami Hasibuan atik boha tirik buah akan diberekon noain na Hasibuan na ako po pami nang malulupot akan diberekon iso ni bodokku jadi tulu mahami goparan yupong nami ima kami masih akan opo pinarun halak nomor 2 ma opo suja halak opo gajang. Jadi siat opo namin na matinudulo bihani malalopot tu halak na buru namin mga tunibir namin manang tabang buru namin magasiturus asa di bodo akabirekku tujulanon bahababahenon alahita di tanong pasirakan iyo piharawati kina memang anggo ibotokon ngatibu kami masih bota bertadan kau pitubusia di sini kalang di Subari. Jadi hona paboton sementara doang. So lima tu akan bibir pasaboto muna. Dua hami nadong di tanah pasarakan nuai. Akan kati tulang muna akan saya sampai lebang do nasihat kalang. Iman misada, iman barisan, opu si manat, auma opu si Rafael Hasibuan. Ne badar tulu. Mau si Hasibuan na tulu kuramin. Di sonari ngaku ramai deh. Apa sih to? Nah itu apa kamu? Jadi mulai deh mak. Hata tabade. Jadi mulai asa takas ni boto ka diberton anggona burukan ngai tadayaw so sao de beti na burukan ngai tadayaw siya na bodo ala ide berarti kina babanan bundik di meso na gadi jadi ope sah masuk sa madibotel 300 nung nasa be ison ibereku tuh bodo nami majalo pasu-pasu pardonga sa di peon sian bagas joro di tuhatta marhite-hite na posonay saya sahat matot kamu rumah tanggung panggilan sahat matot tu perasa harasan sorima hata si gabe-gabe saya kami tulang muna Hasibuan di Tulang muna di jolo jauh ngarsa na mertua si gonggong na salsina di siala na majalo pasu-pasu perdoman saredior ima pahoku nami ang baru arong nakikibu nakopung muna ima halbe pir boras sibirin todi watik amang boris sibirin todi mepak pahoku nami dudang si budang asal madahon nata ni dua iri matopok di bol-bol mapacarongan iri matot di nak jong mak apa pamaluan saya melawan sekali yang buru gabe na tulang mau lihat tulang na robot na kaning manurun mga bede olo hula-hula na magtinoron sinarani, sinaga, siregar, sinabutar manik, sinurat, pagpahat do hula-hula na po sa sinaga sa dapat katama mo kerajaan namin gabe oras mau lihat mak nahatok dek jadi sa lima mauliate man itu hatta mauliate man ang digubat tadi yung sa kabahagung na raja nabi turoro hamot ko ito kani alaman namin was bulo kamudo ima boros ribu-ribu jumpa matok so na dua dihami akapargalang muna pirma tukok di bol-bol pacalongan pirma ditutup dinami jamu-jamu ma nang akabaca moto. Boleh ada makaraja namin.
Aka meme mura inoi na utalo kami pergelengan muna. Dinong tolos samu di koguni alaman na. Roma hami di bagase tikyo. Imalalo marsoba. Tuhamu salhun na nasa korong di ulaulan nami. Akaraja nami. Mono ba 10 jari-jari pa 10 sara si bajuju. Roha mi paunduk ko. Roha di loban ni rajai. Tumuli jalan asma roha ni akaraja salhun. Sirogoti masih kami pergelengan muna berkasutus. Lima, amang namalo nami. Dinagborhat mahami nomor sopa tu ada banyak kahulaunan nami saluna. Baik damang mga kondak sopa. Soni makatulak. Inauro hamu manoba bahami jala ipasahat tamu lingkit si suara nunga tung masalah situ tu rohanami di haroromunai rajanya mangburu nami sono yu pasama donon nami binangani shopping na binonggat ni Tarabunga tusanggar matong apori tulubang matok satua sinir matong pinahmuna gali matong nanyula muna jadi mahitei
ron nami do bago matang nomor halto dulu matung nomor robian horas mamit tang nama jalur tu gabi nama dihamu raja nama bulutku nama leo tadi na to madokon ba jadi depakin nomor anak depak marmini bulut yang romahami lamar bini anak do bulu nami jadi bayang maju godang na lagi na bulu di botamu herane hadu bikinnya di ketulakwi di satu kota tanpa malam yang gitu jo ada yang gitu satu kota tanpa malam kota tanpa malam di Yerusalem di rumah Bapa surga yang mulia aku rindu kesana bersama Yesus Tuhanku aku rindu kesana bersama Dia inilah harapanku tujuan hidupku dalam hidupku bertemu Yesus Tuhanku Raja damai dalam hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh dua saudara yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau berikan, asalkan Tuhan bisa, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan.
percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus Sang Raja. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, maka korongnya kaulah muna do orangnya katulang muna salutna nalaho imam armini hamu ya maka benami amal benami benami. Jadi ope orang nami mah songon di upasai ba tu dulu kamu saya dapat mah maka perjapalan nalo mah kamu tuturuan saya dapat matong mualnya dia. Jadi Bapak nanti konfujur mena tutong atau kapian. Saya itu dia rajanya mangboru ke Mangalaka. Suak seringan bernami Dobroni. Saya itu si matong dapotan parsaulian. Sahak sul sahak ma tu tigaras. Nunga sahak be ima kami do kamu nomoro masuk pahami. Jaro hanyor meme. Kamu rajanya mangboru ni sahak matong kapian. Sa matong to parhorasan. Jadi ope dihamu kinaon na mo tu panuhatan benama tu pakuan ke may masih tu las padu matuhasatan na. Jadi saluhan kami tu hodi daga setion. Di dalam rohan kami oleh Tuhan pasupasumna kujalo kami. Manibak na mamuka Tuhan ulon kami daga setion. Iman na magalo pasu-pasu pagdaw saripeon anak ko ni Huriami. Mauliate ma Tuhan jak kumma pasu-pasu di daga sepokan na sila. Asal buhay Tuhan diberkunahon na sila at ang Tuhan nalawal bentuk keluarga na sila. Ali Tuhan dilenggan iba sa mga kujalo kami dan lumoni ma Tuhan hasuton namin son. Di pada dia sila si pangado sinuman na Allah subhanahu nami. Jumulo pasu-pasu na Tuhan sa panganonon asa pa kami. Asa margugo kami Tuhan di hagalion nami. Mamuji guar muna bediyay. Soni ma Tuhan di subuk namin na patupahon. Leho pasu-pasu na nudinggan nila Tuhan. Asa itong magkabatas ni rohani na sila doon mamuji pasangapok ko. Ali Tuhan, kung matutong na mga ramot ihami, di na maulawan-ulawan namin yun. Sa tuhoma daing to dinami asima roham. Ali Tuhan, pardosa na gudang luhami Tuhan. Jumulo sesa dosa namin na gudangi. Asa tamaha mi dedopan mo. Nalaw magjalo paso-paso nala sa pasahatom mo tuhami ganun marsada-sada. Marhite-hite anak mo Tuhan Yesus Kristus. Jalo matang yang namion. Amen. Amen. Ison rohami anak ko muna katulang. So pasangat po kamu marhite kita boris panganon. Upakilala ko kami doon nahumbot kami na siya di raja namin. Kulutuk ke songon na buitar patupahami, songon law pasang po kamo. Raja namin son hadang situal-tuwa meron namin. Titik na natin o pahulong bayang guna. Kulutuk songon o raja namin. Na boy, kiharoro namin pasang po kamo. Kiramu, raja di hulu-hula namin raja yung nagkasibatunda. Ang magkalimatan na raja namin naman ikobi paso-paso. Sinukot, ito. Kajalang ma, katulak tayo. Oras ma, tulak. Jadi soalnya raja nami alam terutama catering kolon orang lobian no, kau itu marfasi pada kasat, dari itu raja baru nabe. Angkot, kota, jangan orang kota tu semua pembaik.
Nah dua-dua ni hutan kayak puluh raja na dua-dua ni hutan. Olo. Panasud, Gabe itu lah. mau lihat tema di Tuhata, mau lihat tema nang dihita sa luhur na. Na mga leo kita mahipason hipas to kami di hamo guru nami do hera nami dinaromag na ponton ulaw. Ada pemasun-masun dari nauli di bulan Ramadan ganon mari desiani ado hubog kami pingganahon na marisyo si pagbalin muna lasman ang todir muna di nalo mangato si panganan na buta patupahami di na marisyon dek saur dek si mulurudur molo pinahurang momok hurang daina dan na magkulit kami na mumuro nami do hera nami. Basa ito katik-kitiki namin utar bumusod ito pa sa napatukon namin di nalapalasar muna. Asa ron namin sa mapatuan ni natua-tua. Asa titimba na tinoba horong las ni rumah. Pati sa dia beta las doon. Di kasi mudurun na gutra patupahami di urota sa daron. Kamata di bata mga tongtong kohi di tapas basuna. Masalusan matubor ka ni tingaras na natokan di ratang liburan. Rumah basat kami di kasi mudurun. Tuhamu doon na era namin. Sahur na tupang gabian, sahur na tuparahan, dan tongtoma di ramoti Tuhan. Iya, betul. Betul. Jadi soalnya dia mulai nami Raja Itapan. Raja nami dinas kelota di bakti kita sama-sama pun. Lima di dalam mengapa guru nami iba bere murah. Iya, betul. Mola ke mata tulang. Oh, tulang. Tapi olah tu bere nami okku kami lasmar hamode. Gabe raja namu. Dari semari dari ho bere doho dihole isuro mahani nang tulang ni nanya nomor ketaba merkan. Ibu kami dari sudalan nilas rohanani. Inai dah nalas di atas tinggal nahok marbangatok betul semurundu. Lasmar hamona. Molo petok sohani na boy benak katulang mon. Kasi sauduran mahamu hudulok sauduran kuturuan. Hok manang parsaripe omno so peden nang jinalo mo sa bagas doron itu hani nak kini. Kalau kami kenapa lagi tek kubo kami ada. Alay doon na may pas poposok kata ni na dua-dua. Asarit kini tau tu medonin na no dila dibatu manggagat dilina. Asima rohani Tuhan marhiteon dapat marihamu kalas ni roha tupalan ni Tuhan tatok katik na mangilut. Asa pinasan itu bang atong giro rapuna tuk sumonok pedek kena boy batulang mo di matama na pasikot pasu-pasuna Betul. sa isuru nga sa matubuktian upasa tami na yung bekes sumuduro-duron sa sahat mahamo tugabina sahat tumarhora sa totong diramot itu bang Iya, matutulan ka Dole namu. dalak kita Jadi ngasih kopi sa panguraja nami ate. Jadi soalnya may partikan ko pa sa tami matuhango tulang kaya mo raja ihurulan nami si buat. Dito ata mau lihat tema ng tihamu raja na mangguru nami sa luhuna. Parang mga tiho kere o bunu hasian. Ibagasan sa yon. Nung nabe hok hamot di parumatang muna. Kaya nung majalo paso-paso, paggawa sa gipya kamu, marhite-hite na persona siya bagas joro ni Tuhata. Ison marhite deke simulur deke sahat. Asa magpangidol mahamit pita-pita nami tamang-tamang tua di bata. Asa mga lugaw mahamu. Ina di rumah tangga muna. Tulo kamu lau siapa kamu tung lau kamu tuturuan berek kudo uluku. Siapa matu kamu dimual nadio asa gaono song isi tua-tua. Kita mai toba nabya atas di pinggap pasu. Waktu itu saja pe ubah muna dek keno pasatan to bere do nami. Saya Tuhan tamat tong namanabay aka pasu-pasu. Matutulan ka namu. Sa solo sa madritang iduan. Sa madritang yang nangolo. Saya totong matong di ramo di Tuhan. Sorry mahata siya kami
tuang hasibuan sigalo titing. Mau lihat raja nami, total matulaka. Ini orang satu lah. Jadi soalnya mah dibangun salu nang sawarga udah na raja nami nang nama kurang ini sangat muna. Molo besa. Tulang papahan. Wah, Tuhan yang ujawang baru. Tadi lang muna. ihamu amang guru nami. Bisa buat kemana makulangan kami masih makulangan yang udah sebagai orang mengajukan semua itu sekarang sedang lagi kita di India jadi sendiri harus tahu untuk sekretaris Isororo ano hami wado ka sa utamuna ima iskamartali siaran na talo pa sumaso natin yan ang kota do parumaita sa bagator tuhaga mga si matutuwa matali baka sa biyang magkeluarga baru bahagia tujuan dayor asal tuwa na nato musikorong idoro tuwa tuwa na nato maporuma parumaita do anata Tuhan nama sa rumah tua. Jadi besok pasal kami main, ima kita dong kita sebagai antara dasar. Asal seorang datang si tua nama dokter titi mana tinoba, golang-golang pangarokna. Oti sudah dia dong pasal kami. Bagorang mah bila sudah. Kasih lima jo, ada sa kami setempat tadi. Bajo musik naik. Pargilengot ta warga Sitorus sinamot ni Borutay. Sila nido ada doi natapay hutihut. Sinamot na gudongin na hujan hame siyan par herata. Warga Sitorus sa gulan namin dia mo patadaw si sada buru maita dia doban ni bona hasutan warga Sitoruson. Molo betul kata susah dia. Nagoy terpatung pahami dari nauli di bulan namin yang anon di sinaman di Borutay sa itong manarita ang ubang kamu kita ngayon muna asa ito ang katik-kitik na mo sa lugubal ka mo sa padukon ni Pargilengot marga Sitoruson marapok kita sa doon na sa marga na ula-ula na asa doon na doon masukon natin na ito asa titip man natin pa hodong les ni rumah pati susadi na sinaman ni Borutay na berusag ko kami di ba na ahani nami margasi bukan tulang ni hila nami amat tadi batama namang gohi gudang dihita pas-pasok ke pasar. Lumori ate ma itu harta patinggan ng basay na pairing-iring kita jalan na mga ramot kita mulai siyan na muka ulauta na sugot sa tutong hari
satu parbot ni matanya don tong behita kira modi jalan dilihat kita ay pason untuk melihat di mana dihamu apa diri nami marga 5 juta melihat di mana nanggamu raja nemang nami marga siturus ison rodo hamu itu madapat kami ima dengan perhutuna manang marapara magita Lima tutup. mo dupe dio bason noain marapara sidori hita noain hasigua to sedita memang kebutuhan itu molo sedita kamu goparani siraja sidita pamuruan kami dohamu Lima tutup. Ay, adong do hatani do dua untuk nyemido sibenya gari untuk penon sipul sedula non ra boy makal guna non lega masih do tutura ay ko do bason boy meta do noain do sisa dadu Lima tutup. jadi ope dihamu aparaduri marga sinaduta jadi marapara mahani itu hamu Lima tutup. ima tutu nagabi sisada buru hita ima ibere nami dison Lima tutup. arang do hatanina dua nama tokon hok pejabi hok berbulan-bulan tunggu buru ni sebegala bere otong doi bori ditulang Lima tutup. otong do matua sudah tidak dojo kepirere tunggu raha pelak ko bere tong doi buru ditulang Lima tutup. jadi mau lihat tema dihamu apa dulu nami jadi sisada guru menita Iya, betul. jalan di kebiri nami jadi ope diho bere dot guru hasian jadi molo di dulu nami ho guru hasian dulu dulu nami alai arang doa tadi na dua nama dokon pangitu do ulo marga 5 juta painudu do anggo marga hasibulan ram kenen gona posono wae do rapatnya painudu matana molo arang mulaud bahani madi jolo ba 5 juta mai budi Lima tutup. molo arang mulaud ni 5 juta 5 juta madi jolo hani matong budi Lima. jadi painudu kami masih sebagai pengani kami mengawasi kamu molo tu pasiti kau berekon dia itu guru hasian menanggal termengalu ho tu marga 5 juta iterodo tu marga hasi dua coy molo orang marga hasi dua dison aliam guson ibarisan nyon tergantung naga cuma misena berbarisan don apalang gikku don apala buku mah dua hanya buku nomor tidur doang nomor opung si man mau opung si Rafael angwawi siapa terpuluh ringan ada di ngok na burkodo amongnya hamido biso rodo ho tu barisan ati koha ayon go sepata hanya kamau melodung di kedo kopi mau ati-atina manang sakit tua na tua ho oludo jago kandang saya pinang inang ada perdoro ya ibu rogi jadi mau rekod yakin doang nak suruh berada tu berikut dah menjago di kandang menjago tu istri dah rapatan mau lepas sidik ya mau boy sayangilah sesuai doh naking ima nata surat naking dihibir naking alana kaya namuru aspek sonernya ina dapat ditenakiningan aspekna rahu di rumah tangga muna ima Tuhan Yesus itu kaya muna rahu-rahunya dan gue lagi gue muna jadi matanya kamu sesuai itu artinya hartanya Tuhan dan kenasahannya matanya dapat tidak komen itu nalau si pemudi rohamuna beda guru asyada alina pos rohaku cinta malabab itu ada jauh berbagak berproses berekon sawat doa Kalau tadi dulu dari itu puji kamu. aina pos rohaku ikut masih holo ada musole ranking holo ni mah pernah baru hargai matong suami dan guru asyada itu nalau pasonan kon hanya karena dua juang
ay nang kosilelewan ni parpuli ang gulong nga kamu sunat kamu suara rewan di rumah tangga muna ang wahami akan atas mo atong nasrohanani apalagi sila jual dah bereda ke berhasil dah iman itu dapat ada penuntun ay bukan takut ke sebentar hanya sila panggabian kita galung kita turuan kok disor melosok hanya sila dah berhasil dah jadi ope dihamu apa dulu di siala nang di pasar tamu sos sinamon idoritai tuna tulas rohanami madalo sinamon idoritai jadi masih tanya nama kita apa dulu anjat madudu saya dapat amalakon akapar-kapar naloma saya tunggu makan ngulungi nasiga boy ya kadiari nama miu museng lero nasiga sinamon nobel dan sanot tusita kahulogana jadi maritei dorok kuma toho baru hasil dorok to bere nah tinapri na burung misalak kari do burung sikor bahatok mau ngabinganan nang mau tetong mabingur jadi sorry man toho amang buruko do na buruko amang buruk kubere memang saya nanti kita gawa orate alai oke behara ang di wilaw kapatakas tatawaw ang na buruko notado dikenak buru si kalau ni subari rumah haji sabutado kami di sana dan ang buruga na burujon na buruko ada na di nakasali lorok pun hata ni sutu tu ada haduk kau na tugu-tugu lupu lau bono meto na tapili neng saurma tu mau pergi tatu satu nama nono satu nama dia saat masuk saat matang dirodang bulan leling matang kita mangulu totong main datong dia bawa itu kenapa mengada saya kami jadi oke yo bere hasiat kudal hamido son sinamon jadi pirma to diri Berikut